Tuvugishije ukuri koko nta mahoro dufite imbere mu mitima yacu. Ubu uyu nguyu turavuga ko atubanjirije ariko natwe ejo cyangwa ejo bundi tuzamukurikira. Nasema anatutangulia na sie kesho tunaweza mfuatilia. Iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakuru b'ibihugu byombi u Rwanda na Congo basinya amasezerano, Perezida Donald Trump yivuga imyato yishimye agaragaza ko ari umuperezida w'igihangange. Muri iki gihugu cya Congo ho siko biba bimeze. Tutamulilia sana sababu Abaturage umunsi ku wundi barapfa umusubirizo. Hari amakuru mabi tutabwirwa.